Sure bafethu, welcome back to Speaker Nawe. So namhlanje ngifuna senzela i-review from i-series laphana ku-Netflix ekaMandla N lo e-Black Brain. So uMandla N laphana okhiphe i-series laphana ibizwa ngomthetho, inama-episode awu-7 kakhulu and ngifuna nje ukuncoma kakhulu i-quality ye-picture yakhona, i-quality yamasini, i-quality ye-story, i-quality ye-acting because kule channel-ke sesike sakhala before ngama-movie adlala laphana ku-Netflix nama-series lawa asemzansi. Indlela izinga elehla ngayo i-production ebantswembu but i-story azivamisile ukuba isona laphana. Laphana kumthetho ngifuna ukubavuma basebenzile into yakhona iqondile, ama-actors akhona answempu mhlawumbe ngababala abantu abawu-standing engibabonile la. Kuzoqala ngoSindi laphana, usisi lwana uSindi Dlathu. U-actor kakhulu lo sisi-ke laphana-ke uyambona nje ukuthi ubekwe character ngempela. Mase uba lo mjida oyi-leading role laphana ubizwa ngoMoses laphana, igama lakhe la ngempela ngalikhohlwa. It's also intwana yakhe laphana ebizwa ngoSiphe, kube khona lo mntwana obizwa ngoMbali. I'm not sure ukuthi ngeke ngambona actor before because mina ngene umuntu kakhulu ojwayele kakhulu ukubuya o-TV but ngathi une-experience ya-TV. Omunye umuntu o-actor kakhulu bese uba umjida laphana I think ukhuphuke kakhulu. Lo mjida lo-actor kuyizo yizo laphana I think sasimazi ngoChester uyizo I think ungamahlanga igama lakhe la ngempela. I know awineli i-character yakhe laphana. Omunye futhi umuntu ode outstanding beku-SK. I think i-comeback strong laphana SK after lama video akhe etrenda eyenza izinto lezi yabo esingesikhulume ngazo laphana but I think i-story lana usibambile and indlela akakwazi ngayo ukudlala iside lokuthi ebeyilo muntu o-dangerous but ephinde futhi ebeyilo muntu yabo o-soft, umuntu o-romantic and stuff. Lo amjida lwana uNtswempu and la production lana ye-Black Brain laphana imthathe yambeka kwe-level. Ngephi ukuthi omunye umuntu ozobona abantu abazobule uNetflix abangase basemzansi lakhe ngoba ithalente lakhe ngempela la i-deserve le audience aphesheya. So nje i-story sakhona sihlangene, indlela eshuthwe ngayo, even ama-extras akhona lapha ekuthiwe laphana khona omunye umjida I think ngangimbona o-actor nababo-actor kwi-Skeem Saam laphana odlala i-role yokuba iphoyisa laphana. Hayi ngeke la ndoda lana uyidlalile i-role yakhe ngempela, indlela akabanga isidinda ngayo yambona no lo muntu lo ngempela wenza lento ede kumele yenze laphana but lo mjida lo oyi-leading laphana okuyena uMoses outstanding performance ngifuna ukudlala ngaye. Baningi abantu engibabonile abaziwayo, ukhona leyo actor kwi-Zone 14 o-Sting u-Zone 14 ukhona laphana kule crew lapha ejele. Umunye nawo umuntu ubengenayo i-role mhlawumbe ama-line amaningi but i-presence yakhe uyambona ngempela hayi no bekhona. So nje outstanding wefethu. So Speaker Nawe leyo singayinikeza nje u-10 out of 10. I think season 2 laphana kumele benikezwe nje fast yona because abantu abaningi bakhala bathi no 7 episode mncane kakhulu bavele nje bawubuka. Khona abantu ababhoreka bavele babuka same day u7 episode. Mina I think ungithathe whole week ukuthi ngiyibuke because bengilo ngiyibuka mhlawumbe ngibuka episode A1 noma u2 bengilo ngiyi7 nami because bengibona ukuthi imnandi so bengafuni sheshe ngiqedeke kodwa bakhona abantu abavele bebhubhudle same time into mayifika. So I think season 2 sawu-deserve laphana ngoba i-story sakhona even nendlela ephela ngayo yabona no ziningi izinto esenzeka season 2 maybe possible ukuthi sebewushuthile ku-Netflix abazi bayathanda ukulo besigabisela kanje ngezinto mhlawumbe ukuyenzela ukuthi sebewushuthile laphana. So usebenzile umjida laphana uMandla N because ukuhlanganisa abantu abaningi kanje on one production ayikona into easy. So nje lo amjida lwana i-level asekuyona ayisiphezulu kakhulu. Omunye umuntu engimrespecta kakhulu nesikhathi abantu abafike kwi-game benza izinto zankulu. So abantu abahambe beku-Netflix bo-streama umthetho awuNtswempu ngempela bafethu uNtswempu and kuyashuba laphana ejele as umuntu ongakaze ejele laphana naye enye movie kubonisa ukuthi kuyashuba ngaphakathi. So I think sirightsile ngaphandle abangaphakathi hayi bazoba strong. So ivala khona la video Speaker Nawe sekhona ku-Twitter @Speaker Nawe, sikhona ku-Facebook Speaker Nawe, sibe khona ku-TikTok Speaker Nawe show. We out.